Tala falava e le nei vaenga o telefo o le si fonga o le lau mua. O le tala mua. E fōringa mai ua maua sa malienga i le waha le malo New Zealand ma le malo o Sāmoa. E tu sai o se taui. Mo a whaina ia na mafua i le ngoto ai o le waa suesue o le manawa nui i Sāmoa i le tausanga ua mawai. Whailo mai se li poti le wale se whaasa laua New Zealand. O se taimi ele o mao o le atu ina mo iai se whaasa lau ngalo ia e tu sai o le tūlanga. Ai pei ono si le fia o le so la songo fua le nei ono o ke topa ua ato le iai le tausanga talu ona tupu le whaala lave i le waa le nei o le manawa nui a le fua waa a New Zealand le ana ngoto ai i se a au i le talawhatai saute o le motu o polu. Na amata mo iai le nā taimi o na whaataro sakaina i se taui e le pulenga mo malu a li ima hoi pule o nuu ma na whaina i o lātou ngātai whale ina ua tāo fia le whaangota ina o le sami ma whaina ai a lātou tupe maua a toa mo le fonga tāo mawha ma sani o tā ngāta. Whaalia mai se ripoti le wale sifasa laua New Zealand e ai le teletununga o le ua maua i le malienga i le vāo malo i lua e tu sai o se taui mo i a whaale tonu mai ua taati atu i le malo o Sāmoa. E lātou te whaailoa ina mai whaalau waitele i a leo ili linga. Whaalia e le minsta le puipuinga le malo New Zealand a Judith Collins o le mtanga luenga le mai whaafopo le Amfet e le tau o na whaafsotai mo whaamtalanga e tusa o le nei mata opu. O le taunu unga o se suenga na whaia e tusa o lea whaalawelame ma whaasara lawina mai le masina o Aparila na tāuai le leanga waa lea o le au waa o le waa su e le nei o le manawanui i mata whaioi sao lātou whenga iai e o lo foi i le waa lātou e lei ato toa mo le whaatinoina o suenga na fiai i le taimi na tupu ai le whaalawe lave i Sāmoa. Ua malili e ia minsta ma ta aupu tau we whaatawa i ngā New Zealand ma le malo Australia ina ia sanga wha malo sia ma wha leia pēr le tūlanga o lo wha foi na i wha whaatawa inga sa oloto i le vā o tunu e lua. O le wha unga o le vai aso sa wheiro i aile li minsta we whaatawa i ngā New Zealand o Todd McClay ma le minsta we whaatawa i ngā Australia o Don Farrell mai sa tala noi nai ia lea tūlanga ai maise o swinga o mea tau whaatawa inga whaalewa o malo. O le tausanga e lua afe mo le iwa lea na ioi nai e New Zealand ma Australia i se whainga taule te mao a inga le sitia lea o le a whainga o loa e ma whaia no whaatawa iai e se whainga sa o loto i le vā o tunu e lua e au fi ai i lea tūlanga le wha ngā ruru e whelanga longa mai lea i le vā o ofisa o le tiute o mālo i lua, a toa ma le tutusa o tu la fono e pui ai vaenga tau he whaatau o inga. Whailo mai e whapea o le whailo inga min style whaengo la vai aso, ua pasi ai se fuafuanga fau i le vā o matanga luenga e pūlea ma whaafuaina i le tūlanga le lei o loa. Le Standards Australia ma le Standards New Zealand ina ia launga te sia ma tu tusai ia le tūlanga le lei o la ua o loa mo mea tau he whaatau o inga. E lenga te lea ua maari e fo i minsta o malo i lua ina ia una ia ni swinga i tono o whaalapo tonga o he whaatau o inga o loa ale laurangi le World Trade Organization i leisi a lato fontanga wha a minsta o le aso so oi nei. E tonu te ngātou New Zealand o tāo fia nei le malo Israelu i le Aotearoa mai o le tōlua o lātou nei ua a fia i se te ua whaamate la ina ai ua le ta lia ni me ai. O le tūlanga sa whailo mai e stasia whaalapo tonga sa fia i le fuafuaina ma le whaatūlanga ina o se malanga ni waa sa awina atu ai ni uto me ai ma nisi viso swani mo te ngātou Gaza ai na tau fia le fua waa ale malo Israelu a o le itau nua atu i Gaza mai na ave ai wha malo sia tangata uma sa malanga atu ai e au fia ai ma tangata nei e tolu o New Zealand. I se lipoti ma le mtanga luenga la mai whaafo i Wellington e na tau ai o uma na wheila ai mai lato uma nei e tolu i a se sui o le mtanga luenga i le Aotearoa mai o lo so sani i ai le mtanga luenga e tūlanga uma ai mo se la malo la tu saunga le mu
o tau fia I Israelu. I se whaasaralaunga le mtanga nuenga le mai whafo, ale malo Israelu, na tawa I whapea, se lautos frufitu la whae o tangata mai whafo, ia sa malangatu I wa ia na wha moe mo Gaza, ua ti potiane I le tunu o Turkey, ina ua tau fia ia wa sa malangatu ai I le Sami, ele fita ale malo o Israelu. O la tau nei o tangata mai e tunu o SS se fulu whao le laulangi, he au fiai I Amerika whaapea ma Peretania. E o mai le teimi nei o sili atu le fitus fulu afe la whainga o tangata Palestina, ua whasio tia I le tono Gaza, ina ua tali atu le malo Israelu, I le osa whainga le Hamas I le aso ono o Oktopa, lua afe luas fultolu, le ana amata mai ai maletaua, o whaa wau pēi le teimi nei I le tono Gaza. Ua whailo mai le whainga malo so whaatasi New Zealand, ia lana fuafuanga, e wha malo si ai mātua e sili atu I le onos furuli maafe tālai le tūsanga la tau tupe maua, e lango ina ma fesoa swani ia la tau whanau I le wāles furuwalu ma les furuiwa tūsanga le mātutua. Le nei fuafuanga le malo e pe ona whailo mai leo san nafi, e le palemia ia Christopher Luxon ma le minsta o le ati na elutele mga aluenga o Louise Upston, o le a le to e maua ai e talavau nei se furuwalu ma les furuiwa tūsanga, ia le benefiti su e ngā aluenga le ta ua o le job seeker benefit, pe a whai e maua o lātou mātua le tu ai ngā rotongi ma tupe maua e siri atu ma le onus furulima awhe tāla I le tausanga. Mana o le malo ina ia avesea talavau nei mai le benefiti su e ngā aluenga ai ia tausi pēr ma lango o lātou mātua e siri atu I le onus furulima awhe tāla le tua whainga o lātou tupe maua I le tausanga. O le nei suinga o wha mo le malo e amata na wha malu ia Novema o le tausanga a sau, lua afe, luas hun mo le ono. E manatu I lātou e te I lea fuafuanga, e te tau o na si atu I lunga mai le onos fulima afe tā la, I tupe maua mātua, ina ia ngafatia ai ia lea fuafuanga. O le teimi nei e pei o na sawa I tausanga I te le ua mawai, o lo maua le swani le nei o le benefiti o le job seeker benefit o e talavau o lo anga waa iai I le sfurwalu tausanga le matua anga I lunga e whaatalitali ai le maua o ni ala tau ngā ruenga tū mau. O le nei fuafuanga sa au fia le tala whaatau au tū o le tūpea le malo o lo o ye nei, na mua I wha moe e whaatoa amata ia iu lai o le lua awhi luas fulfitu, Peita ai o le ua tuu mai I luma I le tausanga a sau lua ono. Ua whaapola ina na whaalapotonga o whale ainga ma whaletari malo le hospitality sector I swinga ia ua fuafua ina le malo I le suenga o le tūspasi o le NCEA I le ono atili o na le mawaini tangata whainga ruenga mo lea matata. E manatu le whaalabo tonga le nei, o swinga e pei ona whaai lo mai e le malo, te le lama se a whaai na ai o le wha moe, e whaale leia le ati na e o tūlisi ma tangata tā whao mai mo mai I le tonu o New Zealand. O ia atu ngalunga o le whaalabo tonga, ua o fia I se tusi alo ia, ua tu inatu I le minstawa onga ia Erica Stanford, ua whao tua inai, le whaia leo se swinga I le fufuanga, ma ia aua ne I taunuu, ona le toe au fia ngā ruenga nei I le sau nia o me ai le tonu o whale ainga mo tonu o whale tari malo I mata aupu ma whai o na sua I aita maiti o le tausanga se furu ma le tasi. Whaalia le vesenga o whaia aonga ai whapera o whai pisanisi e te le lava le aonga ma le tāua o le aoa o ina o to mai mo mia I le tonu o mkuka e to maiti a aonga o le tausanga se furu ma le tasi ai maise o la tau e fia ngā rurue ai I tu a inga o ngā ruenga pe a uma la tua onga ai o lo iai I anga waa nei I le suenga o le NCEA. Oi loa I le taunu ungo se suenga fau ua whala wa I tele mai nei e lata I le tolu kuata o mātua I New Zealand e la tau te langalangoina le whaasa ina leo to maiti I lalo le sfurfatu sangala mātua mai le whaonga ina o sota inga tele wawame po le social media. O le sa I le ringa nei po o le survey I le tusanga, a le whaalapo tonga I ta ua o le Ipsos Education Monitor,
Sa fesiringi ai mātua ia tunu e toru se furu le lalangi, moni o lātou manatu e tusa o awaonga, ma leo langa o tau maiti tuputupua ai. I New Zealand nei no ai, o le fitu se furu 2% o mātua, to afe ia sa fesiringi ai, e lātou te langolango ina, le whaasa aina leo tau maiti lalo ifo, le sfuru whātu sanga le mātutua, mailo lātou whaonga ina o fisota inga tere wawawe, i le social media. O le nei tūlanga e fōringa tutusa mo le fua evelesi o le manatu o mātua i le tele o isi a tunu o le larolangi. Na manino fo i le suenga, o le fast food 5% o mātua na vesiringi ai e tari tonu, o le lui tau o pito i onga o whengai nei mo tūpulanga talawau, o le whaafi tauli leo le whaale tonu o le māfofau, le mental health, o se fua e matua maurunga atu nei lo le evalesi e tolus ful 3% i isi tu o le larolangi. E manatu le pule le Ipsos in tonu o New Zealand o Karen Hercock. A tonu e Jesus o tanga o manatu nei e tusa o la whaina o le maho fau tamaiti male langana o ina e matua o se Sāmoa se tapu i le whaonga ina e whanau o le social media. O le teimi nei o lo tau mo whaile pātia le National e whau se tu la whono e whaasai nai te moiti lalo le sfuruono tau sanga le mātua mai lo lātou whaonga ino le social media mai o lo wha moe e ono langorango ina e isi pati o lo iai le tonu o le whainga malo so fantasi po o isi fo i vaenga wha upwhai i le tonu o le pāle mene. Mga tāpu nia ia le no whanga e tau nuu mwha e ai pāsese o no whaafi pi tone a no pō, a o whaia suenga leo i se whaalewe lawe na nipo tia mai ai le vaenga o le Heart Valley i le awhiawhi o le San Nafi. Whaelo mai e le pūlenga o le kompani o le Medlink, o le nei whaale tonu na whainai malanga whaatulanga ina Masani e trains i le Heart Valley, maleanga e atu i le Wairarapa, mai sa whaonga i nai pāsi, mō pāsese i le vāo taita mō Wellingtone, ai sa mo whailawa na whewhai no whaafi le vāo taita ma Upper Hutt. O le whalawalawe nei, sa whapewhoi o na tāpuni ai mō whemalanga inga o tawale le alalau papa po le Overbridge i Korokoro. O le tamaitai whai pule tala vau o hana Rafiti Maybe Clark o le te Pāti Māori po le Pāti a Māori, wano ia e le magazine o le Time, o ia o stasio tangata o pito te le awhia o isa ngata ia na ngā inga, ai mai se ane tau awe ina o na tiu te whai. Pei ona sila fia o le tamaitai le nei sa filfiria o stasio hoi pula le Parliament New Zealand, i le luas fultasi tau sanga o lona soifua, i le lua awhi luas fultolu, whaalia mai le newspaper le nei o le Time, na mutua whaate ia le totele ina ua whaia e le tamaita i whai pule talavau le nei, ia le haka a Māori le tonu o le Parlimene, i le taimi o lo pālo te nai le pili e whaate tau le whengainga o Waitangi, le Treaty Principles Bill i le tausanga na te nei, whaari ai le Time Magazine, o le nei ngai o inga ua muli tu iai i tu langa vai o tai o tangata Māori ua mawai, ia sa taula mua i le wha malo si o le lātou ngana, ai mai se o a lātou tū maanga nuu. Ai pei ona si le fia o le nei ngai o inga le tawaita i whaipule le nei, na wha asala ai o ia mai tau o fianga le maota mo sa whono e fitu. E nai tala mai le Pasifika, o lea ua mai ala whai tau ngalo ia o le taun unga o le pālota le motu o Bougainville i Papua New Guinea, e pei ona wha ngā solo ai le masina na te nei. Whailo mai le komisina o whai ngā pālota mo le tu malo, Desmond Sianai, o lea ua uma o na wha mautu ina uma whaai unga o le pālota mo no fua e fast fulima o le Parliament o Bougainville. Mai o le so, le asono o Oktoba, e ano i aile filifilinga o whaipule uma nei e fast fuluma le lima. Ta ua le komisina, e tasi le masina a matatu i le so, e ma whai ai o na whaaulu ni tangi e whaasanga i le whaai unga o le pālota, ma le filifilia o sui e pei ona whaamautu ina nei. O le motu o Bougainville e pei ona silfia o stasi o tu malo o Papua New Guinea, ua telea ina pulea e lātou mata upu whaaloto i whale, mai o loo mana nao, ina ia avea i lātou ma malo tu maoti, mai i pulenga ale malo tele o Papua New Guinea. I fiti, ua wha maoni ai ele wha amsinonga maulunga i suva,
le solitula fono le lisa ave mumu mapale mio le tunu o Frank Baini Marama I lona whai o ni whaai unga solitula fono o Baini Marama e pei o na silafia na tai tai le vai ngā aua le malo fiti mai na ia whao wha malo si I se fau wale le fita le pulenga o lea malo I le tausanga I lua awhe ma le ono e tasi le molianga o le corruption sa whaasanga e a te ia ma wha mau ni ai le wha amsinonga le molianga I le stofi taruai wha ilo mai e whapea o le whai unga le wha amsinonga ua mautino ai le motua whainga tā o na toe tau mo whai o le neili e tau wā I upu whai o malo o fiti I se taimi le lumanai. I tā alonga I le kapiliki o le aua le Brisbane Broncos le ua malo le siampini o le NRL I le neitu sanga ina ua whai ina ai le Storm o Melepone I le la tā alonga na po. O ai o le tā alonga I pei o na silasila wa mai mo iai Broncos e luas furuono ai o le Storm e luas furulua. Tā le malolonga o luas furulua Melepone ai se furulua Brisbane. Ai I au le vaenga lona lua o le liki le ua manu ai le kalapu o le Warriors e New Zealand I le siampini o le fo I vaenga o le tamisanga le kapiliki au se tālia. Sa so e fusi ai le au lona lua le nei o le Warriors ma le au o le Burleigh Bears I Sydney I le San Nafi mai o ai o le tālonga e lima se fulu le Warriors I le lua se fulu o le Bears. O le whai unga le nā o telefou.